Nalazimo se na Adi. Ovo je vajmarski kratkolaki ptičar Dusa. A ovo će biti samo delić od onoga što ona zna. Dusa, lezi dole. Lezi dole. Puzi. 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 Bravo, mala. Bravo. Dusa, čekaj tu. Sedi, čekaj. Sedi, čekaj. Ona sada tamo čeka. Sad ću ja odneti ključeve i ona će ih doneti. Sad ćemo vidjeti to. Sada ja idem. A ona tamo čeka. Ona čeka tu. Ja ću sad ostaviti ključeve ovdje. Ovdje ću ostaviti ključeve, evo je ključevi. Ključevi su tu, sad ćemo vidjeti. Eno, ona čeka. Ona čeka. Evo, prošlo je već koliko? Prošlo je već 30 sekundi, sigurno ona čeka. Ona čeka. Bravo, Dusa. Bravo. Ona čeka. Bravo. Bravo, Dusa. Bravo, Dusa. Sada ćemo je poslati po ključeve. Dusa, idi sada donesi ključeve. Ajde, idi. Idi. Evo, ona je krenula. Krenula je, traži ključeve. Traži. Ona traži ključeve. Kao što vidimo, ona traži ključeve. Ona traži, sada ćemo se mi približiti tamo da vidite kako će ona naći to. Nećemo prilaziti mnogo. Nećemo prilaziti mnogo, evo odavde ćemo snimati. Ključevi su na 5 metara 6 od mene, ali ona uporno traži. Ona uporno traži. Ona uporno traži. Uporno traži ključeve. Evo vidite, ona je sada pronašla ključeve. Sada idemo. Bravo, Dusa. Bravo, Dusa. Daj ključeve, sedi. Sedi, bravo. Evo ona je dala ključeve. Daj ključeve. Daj ključeve. Daj ključeve, Dusa. Daj. Daj. Evo ona je donala ključeve, kao što vidite. To je samo delić od onoga što ona zna. Bravo, Dusa.